Shen one kwan koto jene organic. Apart from outside London. One ko baby aso koto jene organic foods. Nkrofo na adwembone aba omutirim. Adwembone aba omutirim. Ukokoto aduane wo baabi. Na ye de bibi kogum. Na ukonya wasem a emfa me ho. Me maka. Koto nkate wo baabi. Ukoto Tom Brown wo baabi. Ukoto me macho baby ewo. Me say outside land at these foods. Uni number na freme. Na me fa number ne mawo. Eno na menim say metumi a guarantee. Eno na metumi a guarantee. But se mo antie masem na koto Tom Brown wo baabi. Koto kokonte for the past 1 year. Me niam gunche ageden. Enunti e friend saying untu me kan chance me niam wo nche ya be 1 year unto me niam nti no memo obi nkɔhye baabi nkɔfifa sticker anye bibi meton ma wo ukodi Tom Brown na gene organic Tom Brown ye wo taste ukodi na e different na akonya wasema me emfa me ho maka ukoji nku bi mu wanim kɔsɛ a enye glitter and glow because me last time checking 2 months bi ana ye niamako ebi wo kre no 2 months ye niamako saa nti enkoba ne say niama ba ko be ko na 1 year e ba ne say ewiase ori ofonsa na wahwe wonsa to nyonko da no da de ye wasase so ye bebu hu akonta unu ye koso a bebi edidi ho ye nse ho unu ye koso a na wapia no ama na koso enya ho ja eni brebre official bempet say enya ho ja eni brebre yen pulling it down and kamia me ba be come me wansam chirew na wo se wo dome en ka wo na yi masutire se wo bei akwala otumi be ka ne maame nimpon ho asem be se ne maame de chirew o ne maame o one mother one father maame nua am me mani bidi me bi so ono ane ma so tumi sorry na wo a wo ye hoho no so be se ne ma me e di ama wo na sa wo si ono ye angel ono na wonim no no na ono no be gi ono dia wo Canada wo ya dia na wadwen. I know why I'm out today. Oh ya dia na wadwen ho ono ane maami o moja no watumi ekeka no ho nsem kire wo e ma wagye edi watumi akofso bi nsa se me maami ne ama no menton jiwe ni ama ton ebushia me se glitter and blue gene organic no ebi ni UK gene organic your friends say glitter and glow no ebi ni UK so be me agent awoton Nembo Janelle organic there outside London at D foods into outside London and now we here be what London enuane na wa fa na me the het D foods for no me the omo number amount na wa ko asa benku ni face cream ni whatever no obi eni bi obi catch us over London or tonglate and glow fake. A fake. And then 3 days. So I think is it last week? Last week Thursday was a Friday. Move back. One lady befriend me for the past 2 years. What Tommy Niama? Or no so idea 9,000, 10,000, 5,000 on top of 5,000, 8,000, 7,000. Na kobrani phone. And it's a kind of cost. I show evidence in naturally. For the past 2 years, we are say, oh yeah, dear, general. Na ye nyina ye wa
for the past 2 years. Ɔsi mi nim wa me video. Me nim say wo number bi kwa dis kafa so. Number we ya na ye kyerɛ me. Busumi bia nso gi pay. U bonuses. Me man krofo kyawade. Man krofo kyawade. Bro nya bebe. Nyame won oye nyame. Ka bro nyi ka me be ye adwuma e de amakobrane. Fiti me say me tena fia na 2 weeks me nton ade enso me ka de share ade nyonyam fiti da nyame yi no krai pie ma ye adwuma abesi nne me no ka say eno akwaye ye nku foforo enso na be 2 weeks ya ene ye nku 300 pieces of your friend say what do you call it repairing cream see 300 asa e me no anadua ye nku ye train na ya package ne fi ochineko we are so uni mo bi kwan boss o fa bon ne mpaye me rade pagya ne wona dwumo yim akwa so nsin wo rada we are so na minim se kade wo fia enke je the moment akola no tumi fa obi ne ne brewo e ho na nka ese wo hu de e kwesan se ahoye ahohom ti mu nyina mu nti no na mo ka bo mu ye mo de ebusua me se wa unim me maka age dia wonte ye ene de wonte ye fine onti no akotomu a wo de ba na matufo na me na wakasa na de ekọ bebrebe wani twie na wo kotiji wanim kose wo ho a inku na nyim inku. Good afternoon Emily ukọ no be ton glitter and glow be ma me mo bia glitter and glow for the past 1 year me mo bia nku sonton me mo bia aduane e wo UK maka am ka to say UK fo aba me se me bon mpae me bon mpae na me nya shop se meye otimase enu nti no okona akoto bibi wo ba bia emfa me din me bata ho UK nyama me ye ne direct me ye ma de direct na akwa akodu ti asem na makam sa me metna camera mu nye me videos enje nu wase me metna camera mu me yemfa me ko enu nyamfo me di na pem me metna camera mu ye me bule me can all sort of words oba papa bia mu bi kwa uhia me a obi o hia me ko ntumi nkasa me nim rough ni di matem na me fam build me brand na me fam ton made na me create adwuma na adwuma no ebi nsonso me mesisa nya me mfiriw na ton na nso nya bidi nyemu akyede na wo wie ya wo se menya o customers na wie nti osime bi na me call no osime mi na me call no obanyansafo na me ne omo kasa no ntie osime mi na me call no menya customers na wie nti me nton bi me de customers na e ton me ma de e wo henfa ensi wo baby ya not when I am alive, not when God is with me. Enfa enu nti dia mpesa me catch am say me menia me ni babia me nkanche obi aso mon konkoto obi abibi but so we me customer na ye glitter and glower ebi ni baby ebi e wo Ghana ya eye UK no ebi ni ho wo US wo Canada wo Denmark Sweden wo Holland sa baby amebuboyi wo glitter and glow de na organica wo hia bia me de number pe ma wo benya bi wo ho ba bia
na UK dear Jene organic pet HTD foods asa odwen adwempa e de ma wunua nso nyame hyira wo wo pese wunua koso a onyame so boa ma nso koso wo pese wunua kan koya wo fe wunua yie die ya wo fa ahoya e de be yie ba ahoya ese ni ama ahoya amanipa bebre o ma brabo apem de koso nyina ya ahoya de koso nyina ya ahoya cause ye ben wono ye ben wono na wo fom wo dan no wo fom nko a esi a wo wanim wadwuma e koso nti na wo se ye fa kwan bi so ne ye bre wase betunya boawura wa wo bem betunya boawura wa wo nuim ne ye ne na ye baako ne ye mre nase eno na ne da wo na nke fi adwuma aboso ne yetwa woka nya bonuses nya nnuane free tombra ujibi kokonte ujibi we ujibi engo everything free boso me wadi usika ubedi bi kra dibi eye normal ube fa no 200 100 bi na fa onsase but ni pada seni ye bro enya witchcraft Lois enya witchcraft ye bruwe jewusu wa adwempa ka tumi ne nua ba na me mate me ni kwate ne kete akola we ye movies ye nyina ye de ne ye wo hwe old movies a o bibie mu o sakra na me de na abeka me nwa be sinne ye tumi ne kabom si ebedi me bone to the extent say ye nimi kuti me fia ye di nkomo no kra ne ye oswa brew wa we numa sem dia yakane ne aye nkai na wo oswa brew dia ye nkai o se yakan na oswa de brew o adwempa obeyewe enya ho ya ho e na abo ere mu a obeyewe de any see all of a sudden me di any high nipa ma expect so be me bone nipa ma expect me fan say me ba Chanel na me ba Chanel betunya me bone me ma fa nipa say me ba Chanel ti me feel free me ku ye jai bibia ma no na me realize say na be video mpo me kan bone ma chirem cause for the past 1 year unfa na ma wo me nchen a wo ye me agent maka se me ni agent wo wa ka we kra ka back door na afre ye de ko gira matamfo e de manum asem manum nsem obi asre nku na no ye den wanya white patches onfa ayi vitamin C oil nrema ye de akoma metamfo se wo mo. That should show you say jealousy never hold that better. They are coming metamfo say one more. I can see some pictures of me nim who match. They are go say minku. Nenti who the come on some fanto to na glitter and glow na say ni penny no. Also sorry I also on glitter and glow. Niama na woton. I could you be platform so. SÄCRÄTS nenti dia wo na wo se wo na wo ton aye den ade SÄCRÄTS won ye ton ye di nkomo ye ton wo na wo se onyame hu ye nyina amobo onyankopon wo hu ye nyina amobo na nipa bi mutumi ba wa brabo nso mo ya adofo no mo your secret enemies. They envy you from afar. You don't know. Omo be ben wa be facts. Omo be ben wa be tiete wonu nsem. Omo be ben abe brewase
Edwa be hwe fom. Omo be ben. Abe hwehwe wanum nsem. Abe wura wabuhwem akoton wabonten. Ye be wura wabuhwem me do minua o ye minua wo ye bi sei ye jisit wia. Who does that? Who does that? So so won kwala. Our ton neama. Kama would never forget. Kama address we almost said that. Kama almost say address we that. Kama almost said that. Ni ewia mengo, ni ewia me Tom Brown, ni ewia me nkatie, ni ye de chance. Ni nyina egu manim. Ni nyina egu manim. Me de ye family niam for the past 1 year. Ye family niama e wo mensem. Enso ne ye ton me niama. Onyame wo ho. Onyame for the past 1 year yen fa niama wo mensem so bi esikemo enso ne ye to me niama ya ye video na to eye ya na ye twa egu ono enso na nre ya na ya be fa wo machi. Onyame wo ho wo wi of one sa ya hwe onsa seni nso ye sa enebe ya na mo de sable na hye wa ma. Onyame wo ho ipa da senia toniama for the past 2 years. 16 a year or the buy 9,000 90 million some ye kan 80 million 70 million ni nyina akobra ne phone na egusu krom. Onyame wo ho na unim se mpae na me ni mekumbon na this day nsida e mada e na aba no ade bi no be hinta. Onyame be ma ye hu de hinta biara onyame be ye pie enene da we e hyebenum pana me de ma age wanka wo sa akwala we wachi ba kwam na me de ko school hwe emu yo ne rade wo wate wachi ba wie school Jesus 3 years me na me de akwala ko school hwe fees 1 year obi am for the bushans na me se me kan se ma ho e be gini pansem me ye me bone. Onyame wo aseni pada seni na tutugu akwala na so akwala na akita ne huhum fi eni ni beye ni nani tan ono person ne maame mwa eye pe e wa brabom ne maame be rock bi shoulders ntino wasan sabonsam kwayi a no kwayi Abαyifoɔ kwayi no ko hya sabonsam ne ye kan ye ntoma ba no ai ne se so ono kran ai se no ho ye me ne omu ade e na omu ane ye pe to so omu ade da fe ne ye nye nkufofra ye beton na me mu ade na da de na me bu ade o ye nya me customers wie ye ai hu se betuna ye business foforo e de ama ye ho no e ho na me mu ade e ho na me mu ade yenya me customers wie ai na ye ni pada se ni se when obetunya fa me customers e dia ye business e ho ni ye muade man me muade
from my number 0244 48 49 64 0244 48 49 64 na me mouth prices no me da so enya me customers wie no me mo ade enya me customers wie me mo ade biem because wawa kunya se wata ye gina chinye Tom Brown katia no yes se firifie he nyina ehe camera niama na dem clear bibia dem camera no so e kasa o na ni penim se me camera kasa niama ya bie so no ene 3 days metwo me se rade ametwo se ye ntade system ni mu ayeden sa ye didwa pa metsena madwuma ho na me hu se sa ye di me ni me ku ewu pa right I'm in pains na I know what to do metsena adwuma no me hu se sa na me ni ama no Ghana fo shom abrochefo shom na me didwa na me nim na mtumi fia 2 weeks na me nton ade da me delivery akwa 3 times 4 time ni na me because ya mfa nko na pa wan hwa ye ntumi e ha dwen ono man force no amfa nko na pa o man tem me wo nyame ampareja na nyame chira Stella sa me ton ade ankasa 2 weeks yemu me fa say ya fe ni yera 3 weeks na me be ye me video 1 month mai am ye nku ako 300 pieces also me advert me nya repairing ni bi eno na dwene ye production ya ye base siwa ene ye be finish na o chama start a package 3 me sana na me ye me nku 500 pieces 400 pieces 300 pieces achabo some endumpo especially say agents for need gibia ene me ye ya abesan ye fofo kra sane ye kum ni pasunsun ebre ni sun sane nti ebusuate se na ebusuate se na ebusuate se na nipate obi aventu no fu me metegana mani ase pe won di atome se na wiasete na nkenye hu so obi amaame ne ye adwuma yetumi kwatwe obi foforo se gi we ni ayerade 0244 48 49 64 0244 48 49 64 0244 48 49 64 me da senana adepa unyame nhyiraw erade moayen no moye ma wakoma pa due na this time no so menyo ho agiman ewa busuam se wona wo be ye savior ye be ku ato atwene eya mo nhwe omo mo gi abusua tae omo ni ase omo mo na omo ye na ninua bia hawo ye ne hawo na den hawo woni ye ku to otwene abusua mpa de pa to wo ho asonson ho erade hyirawa wo ne wo ma ene wo kunu wo ma o omo nye first dwe wo ho first dwe ne wo na wudi agro nipa na wo boa no kra oye wo tamfo eye na hisa wo na wanya na wo boa no obeku ato atwene